Poslednjih dana Ujedinjeni regioni Srbije ne prestaju da optužuju novog ministra privrede Sašu Radulovića i mere koje inicira njegovo ministarstvo. Prethodnik ministra u tom resoru, Mlađan Dinkić, upozorava da te mere Srbiju vuku ponovo ka recesiji i ka scenariju Grčke i Španije. O tome sa liderom URS-a, Mlađanom Dinkićem, razgovara naš kolega Jugoslav Ćosić. Mlađan Dinkić, bivši ministar privrede i finansija, predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije, gost televizije B92. Gospodin Dinkić, dobar dan. Hvala vam tome što ste danas sa našim gledalcima. Otkad niste u vladi, permanentno kritikujete i vladu, posebno čovjeka koji se na vaše mjesto, ministra Radulovića. Šta je to što danas ne biste potpisali, a što je on potpisao? Pa gotovo da ništa ne bi od toga što on predložio prihvatio. Vlada je sada potpuno promenila svoj kurs, jer ministar privreda naziva strane investicija kapitalnom budalaštinom, pa to onda skidaju sa sajtova ljudi iz PR-a. Zatim ministar privrede ukida SIEP-u, hoće da gasi fond za razvoj, ukida podsticaje za investicije. A kako ako se ne investira, kako ćemo otvarati fabrike, kako ćemo zapošljavati ljudi, gde će biti privrednog rasta? Predlaže katastrofalan zakon o stečaju, koji zapravo ima za cilj da legalizuje stečajnu mafiju iz razloga što se uvodi pravilo da stečajne upravnike država više ne kontroliše, nego oni osnivaju neku svoju komoru i sami sebi određuju ko će dobiti, a ko će izgubiti licencu. A u svim zemljama na svetu to radi država. Ili preko agencije za licenciranje stečajnih upravnika ili preko Ministarstva pravde. Dobro, hajde da idemo redom. Hajde da idemo redom. Evo, ministar kaže da SIEP-a nije radila dobro, da ima elemenata kriminala, kaže da ove subvencije nisu bile dovoljno efikasne, navodi primere da su otvarana radna mesta pa zatvarana sutradan kad se dobije subvencija. Kako gledate na to? Je li to način koji treba da se podrži? Je li SIEP ovako kako radi agencija koju treba podržati? Agencija je jedna od najboljih državnih agencija koju je ikad osnovna u oblasti ekonomije. Ja se zaista izvinjam ministru, jer ja više verujem Svetskoj banci, koja je SIEP-u proglasila jedno od najboljih 5 svetskih agencija, nego njemu. Drugo, rezultati SIEP-e su opipljivi i vidljivi. Od prvih 15 izvoznika u Srbiji, pola od njih, polovina su imali podsticaje i bili u programu SIEP-e. Izvoz je udvostručen u posljednje 4 godine. Smanjena uvozna zavisnost. To su sve rezultati SIEP-a. Dobro, ministar kaže da su lažni podaci o broju zaposlenih, da SIEP-a nije zaposlila, nije pomogla 50.000 radnih mjesta, nego 16.000 radnih mjesta. On ne govori istinu, nego baca prašinu ljudima u oči. Ministar ne govori istinu. Ne govori istinu zato što on metodološki spaja babe i žabe. SIEP-a je obezbedila 1,5 milijardu evra investicija. Te sve investicije su ili realizovani ili su u toku. Jedan deo investicije je u toku, jer su ugovori potpisani nedavno ili pre godinu dana, a postoji rok od 3 godine da se realizuju. Isto kao što je pričao da je 90% kredita Fonda za razvoj nenaplativo, obmanuo je javnost. Jer u tim kreditima on je ubrojao i subvencije koje se daju 14. oktobru i MT-u, dakle preduzećima u restrukturiranju. A danas, evo juče ja čujem, ministarstvo daje pozajmicu, ne znam, Želvozu ili nekim drugim preduzećima 14. oktobru u Kruševcu, a to su zapravo subvencije. On ne govori, on prosto je majstor narodne terminologije, više deluje kao političar od mako koga drugog na sceni, a s druge strane poprilično baca prašinu na moć. Ajde da vas pitamo, da li samo politički ili kao ozbiljan argument deluje ovo što je ugledalo svetlost dana juče, a to je gomila mailova koja svedoči o načinu funkcionisanja SIEP-e. Agencija za borbu protiv korupcije, ja vas pitam zbog toga što su relevantni izvori, tako što napravili svoju procenu, je ocenila da ti mailovi koji su se odjedanput pojavili u javnosti, neću da govorim o tome kako, to će možda istražiti policija, svedoče o tome da je SIEP-a funkcionisala na jedan način koji nije legitiman i nije legalan. Politika je juče objavila da se policija time bavi. Znate šta, ovo može da fascinira samo nekoga ko ne zna šta je posao takvih agencija. Posao agencija je da ugovore sa investitorom da dođe u našu zemlju umjesto u neke druge. Ne nudi samo Srbija podsticaje i nije SIEP-a izmišljeno u Srbiji. Sve države imaju ovakve agencije. Da li je posao agencije da unapred odredi pobednika na tenderu prema što se otvore recimo koverte onih ponuđača? To što je bilo juče u politici se ne odnosi na ključnu delatnost SIEP-a, a to je stimulacija za investicije, nego na organizovanje nekakvih sajamskih priredbi. Ja to razumijem, gospodine Dinkiću, ali ako SIEP-a funkcioniše super u jednom polju, a u drugom
funkcioniše nelegitimno, nelegalno. Ali hoćete li zbog jedne nepravilnosti, ako se uopšte utvrdi da je bila, uništiti celu instituciju? Što ako se utvrdi da je bilo mnogo nepravilnosti? Pa nije ih bilo, jer vi možete onakve stvari kao što su davane takve, ja bih rekao to je ništa u odnosu na ono što je glavni zadatak SIEPA. Znači organizacija sajmova, svakako time se ministarstvo ne bavi se SIEPA. Puno firmi je izašlo u svet zahvaljujući SIEPI, malih i srednjih preduzeća iz Srbije koji nikad ne bi ugledali velike svetske sajmove. Ako je neka nepravilnost bila u tome ko je, ne znam, aranžirao štandove, pa neka odgovara taj ko je to uradio. Ali uništiti kompletnu instituciju, čija je glavna delatnost privlačenja investicija, koja je omogućila da 250 različitih domaćih i stranih investitora gradi nove fabrike. Vi sad nama hoćete kažete, čak je ako je bilo kriminalnih radnji... To je bura u čaši vode. Aha, bura u čaši vode. Bura u čaši vode. SIEPA treba spasiti. Ne sme se gasiti institucija ako je bilo individualnih propusta. Nijedna institucija se ne sme gasiti zbog nečne lične samovolje. To nije odluka gospodina Radulovića, to je odluka vlade, to vi odlično znate. Vi kritikujete isključivo njega. Dakle, vlada je isključila fond za SIEPA-u u budžetu iz 2014. godine. Vlada je ukinula subvencije, nove subvencije. Pa znam, ali posle čujemo da vlada nije bila obaveštena. To što Radulović radi. U vladi ne znaju da se ukida SIEPA i da se ukida... Pa da li nas je Radulović mesec dana zamajavaju u septembru i oktobru mesecu da će vlada smanjiti namete na rad za 1/3? A propustio je da kaže javnosti bitnu stavku da to pravi rupu u budžetu od 2 milijardi evra. Pa na kraju se to nije desilo. Pa nas je onda zamajavao da će ugasiti fond za razvoj. Pa je onda izašla Zorana Mihajlović i Aleksandar Vučić pa su rekli ne, fond za razvoj će se unaprediti rad, a neće se gasiti. Ali on je još ministar. Pa onda govori da će se ugasiti SIEPA. Dakle, bukvalno sve što najavi ništa se ne ostvari. On nema kredibilitet. Vlada očito njega ne podržava, samo što iz razloga što vlada planira vanredne izbore, odnosno neki u vladi, ne žele da sada priznaju sopstvenu grešku da su postali su manje više diletanta da vodi privredu. Ako se ispostavili da je istražni organi utvrdili ozbiljne nepravilnosti u SIEPA? Pa znate šta, ako je ozbiljna nepravilnost, ne znam ko će uređivati štand gde je nabavka bila 20.000 evra i zbog toga da se ugasi institucija koja je omogućila da Srbija ima rekordni izvoz od 11 milijardi evra u ovoj godini, koja je omogućila da razvijemo kompletnu automobilsku industriju koju nismo uopšte imali, da polovina od najvećih srpskih izvoznika su upravo bili u programu SIEPA, pa onda neka unište takvu instituciju. Gospodin Dinkić, vi i ministarka Mihajlović potpisali ste u ime vlade takozvani obavezujući ugovor sa kompanijom Securum Equity Partners o izgradnji solarnog parka snage 1 gigavat. Da kažemo našim gledalcima, takav park ne postoji na svetu, a oni koji se razumeju energetiku kažu da je on od početka bio nerealan i osuđen na propast. Sada je podignuta tužba protiv države Srbije na $160 miliona. Evra, izvinjam se. Gospodin Dinkiću, ako Srbija izgubi ovaj proces, ako bude moral da plati 160 ili 60 ili 16, koliko god miliona, da li ćete tu ponovo moći da kažete da svetsko pravosuđe nije u redu, da nešto nije u redu sa sudovima koji će doneti taj proces? Pa ako Srbija angažuje na toj arbitraži neuke advokate, izgubit ćemo taj proces. Ako Srbija ne angažuje ozbiljnu kuću, zbog čega? Zato što ova kompanija nije u pravu. Srbija je ispunila kompletno svoju obavezu. Oni su samo tražili da mi damo besplatno zemljište za postavljanje tih panela i tražili su da to bude u nekim brdsko-planinskim područjima. Oni su to zemljište dobili i naravno sada nisu zadovoljni jer nisu tu investiciju realizovali, ali oni su krivi, a ne država Srbija. Ako država Srbija da nekog pravobranioca na državnoj plati koji je tu došao nekim političkim nagodbama i nema stručnosti, pa mi ćemo naravno arbitražu izgubiti. Izmaklo na vreme, još samo jedno pitanje, zašto je stala Železara? Vi ste bili dosta uključeni. To je još jedan veliki propust ministra Radulovića, jer Železara je kompanija koja je sada na 7. mestu u Srbiji po visini izvoza ili 8. mestu, ali ono što je jako važno, trebalo je dati samo 20 miliona evra garanciju za otvaranje kreditiva za nabavku sirovina i još 5 miliona evra u gotovom novcu i Železara ne bi stajala narednih godinu dana. Hoćete kažete se ne radi o remontu, već se radi o obnovi javnosti? Hoću da kažem da je javnost zavarana jučerašnjim saopštenjem da se ovde ne radi o privremenom remontu i postavlja se pitanje koliko će koštati ponovno paljenje jer te visoke peće iz razloga što će novac koji je zarađen iz prethodnih prodaja, jer je Železara radila već 6 meseci, biti sada potrošen. A da li ćete se složiti da je ipak osnovno pitanje dok će građani Srbije da plaćaju 100, 150 ili 200 miliona godišnje subvencija Železare? Pa jer treba Guzenbauer da dolazi ovde pa da uči našu javnost i da kaže da austrijska vlada pre 10 godina nije zatvorila svoju Železaru koja je pravila tada gubitke, nego investirala novac
svojih poreskih obveznika i spasla je. I ona sada radi. Da li je pomoć za 5000 radnika Železare bacanje para u bunar ili je to život? Investicije, investiranje ne može biti bacanje para u bunar ako se ne proizvodi. Pa pomrećemo svi, nećemo imati od čega živimo. Dakle, najbolje da sve zatvorimo, da sve otvorimo, da sve stavimo u stečaj. Mlađan Dinkić, predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije, zahvaljujem na vremenu koji ste posvetili našim gledalcima. Zahvaljujemo Jugoslavu i njegovom